Спасибо, что вы пришли в этот мороз сюда сегодня. Друзья, вас ждет необычайное зрелище. Во-первых, это супер барабаны. Это супер барабаны. Это барабаны супер. Супер. Барабаны. Барабаны. Это супер. Спасибо. Это просто супер. Итак, друзья, я хочу пригласить на эту сцену старейшину Lasnamäe. Ma palun siia lavale Lasnamäe linnaosa vanema ja noorema Marje Jüferov. Armsad sõbrad, mul on suur rõõm teatada, et tänane tuleskulptuuride etendus on esimene olulisem sündmus meie linnaosas, millega tähistame Eesti Vabariigi 100. aastapäeva. Дорогие друзья, добрый вечер! Мне очень приятно вам сообщить, что это первое очень важное мероприятие, которым мы начинаем цикл празднований, мероприятий, которые посвящены столетию Эстонской Республики. Head inimesed, olge uhke oma riigi saavutuste üle, kuid andke igaüks ka oma panus Eesti edasisse arengusse ja õitsengusse. Dorogие жители Lasnamäe, мне очень хотелось бы, чтобы точно так же pean oluliseks märkida, et Lasnamäe on kaasatud pilootprojekti, mille kohaselt osa kogutud jõulukuskidest põletatakse ning need jõuavad toasoojana tagasi teie kodudesse. Но то, что вы собрали елки, это еще не значит, что мы их все сожжем, потому что часть елок примет участие в специальном пилотном проекте. Эти елки вернутся к вам в ваши дома в виде тепла и электроэнергии. Так что спасибо вам и за это. Видите, видите?
me süütame koos linnaosa esindajatega ja linnavalitsuse esindajatega ja nagu nägite, siis süttis pakkunud välja kõige suurem lillekimm, mida on kunagi Eesti Vabariigile kingitud siiani. Nii et siin vaheväljal täna palju õnne Eesti! Just täpselt, jaa. Lapse. Lupukene valmisolek. Ja isegi maininud keegi. Igasugused asevanemad ja nooremad ja vanemad ja...